January nili sanghi somni pani Khan Branch Committee Committee Caution Committee Room number 1 na nei ani a chuma dar somle chanve a chan ni in pu Joseph Vanal pe ka leader in akashwaya komin chunga branch mala na tore chanvo sang sang te rel ani zanria kil hau ngal ani a committee hi ni le nga zo felman ani lo awangin zanria khama chunsom ani a zandar riat vela zo fel ani Shileng in khwa khirna awangin zanlam in kho ma theilawa January ni som parok sani somni pani pathiani tlaya group obi thanle member tharlom lu in khom centenary hola nei ani a in khom hi pu Joseph Vanal pe ka leader in kashwain KGP member thar somruk parok alom lut ani kumsani somni pani group obi tur balot paper manga than ani a member thar te pualin refreshment bot sai ani January ni somni pathum le ni somni pali khan Christian Chalai Paul Champhai Vengthang Pastor Bell Conference vai somruk pangana electric vein kaushan bia kina nei ani a kan branch atangin Laurel palai kan kal kim theya alomom ne kan branch in chanvo kan nei instrumental music le thalak le video coverage chata ka hlen chwa ani Bial Hua Bible exam kan member Tangval F Ladin Moya son of F Shang Huna chuan lomon pakhatna adonga pu Joseph Vanal pe kale pu Vanal Trauma Zadeng te Bial OB ata than anni February ni sari sanghi somni pania branch rising day voice somruk palina pualin biak in hung na a KGP reflector ani a tlailama rising day pualin biak ina chonghei chongchai ani bok zana biak ina pathian biak in khom nei ani a tlangwal hlan hing liana obi kalchwak in kumsangni somni pakhat yearbook atlang zara in khom bana rising day lomna thingpui le changtui taksem ani March ni thum sangni somni pahnia Caution Committee Room number 1 group sum vongtu te pualin account von training nei ani a pu Vanal Trauma Zadeng treasurer le nula F la chan himi finance secretary ten secretary na an nei ani March ni somni pali sangni somni pahnia Central KGP le M6 strong copin an basai HIV/AIDS short film in Siamsia result puan na mission ven caution hola nei ani a heta hian kan branch atangin pu Ladin Thara assistant leader pu Vanal Trauma Zadeng treasurer le nula Ladin sangi te antel short film in Siamsia ka hian pathian zara loman pakhat na kandonga nula Ladin sangi chu best actress a thlan ani bok loman atan hian thuziak moi citation memento le sumfai cheng noi khasi nga kandong ani March ni somni panga tlailama short film in Siamsia ka loman pakhat na dunga kal te biakin kota lo hua ani March ni somni pakwa sangni somni pani a group committee retreat centenary hola nei ani a resource person upasi la lian zawa ne na changin KGP kalphung mo phurna le fuina thu thatak ngai thak ani group committee retreat a hian member za pasari kan tel thei ani April ni som pakhat sangni somni pani zan pathian biak in khoma short film in Siamsiak loman pakhat na kan lak lom na hun man ani a pu Jerome la sha zwala director ne na changin report ngai thak ni in khom bana alom na thingpui le a me tui taksem ani April ni som pasari Easter Sunday Open Air Fellowship pu Arlel Somlia na huana man ani a group zai cornerstone le solo nulalal din sangi te hne na changin ngai thak ani April ni somni pani achanga ni somni pali Khan Champhai Vengthang Pastor Bial in khom pui voice kwa pakhat na kan kaushana nei ani a heta hian refreshment reception and answering le decoration te KGP kutada ani angin kan chanvo te chhatakin kan len theya alomom le pathiani chuma in khoma kaushan zai polin la kan rembok ani Central KGP in Minbei sei angin May ni thum khan HIV/AIDS billboard pathian chi hi HIV laka inve na chaber ani ti thuziak chu dar tham vunga traffic point chak sangchia building a langsar taka tar ani
May ni nga changa ni ria sang ni somni pani khan ke GP General Conference voice nga pakwana kolasip dia konfil ta nei ani a kan branch changin member somthum pakhat kan kal theya conference kal na atan hian Mexico pathum man ani a miman motor keng an ombok May ni som parozat in khom bana darkar somni pali chunga Bible chiar chwa hun centenary hall man ani a Bible chiar tur chan in semin member somriat pakhatin darkar khatle mini somthum pasari chungin kan chiar zo theya pu wala chwa mazadeng treasure in kharna hun amang ani May ni somni pathum sang ni somni pani khan bial obi le bial zai polten bial fan hun an ron manga kan branch changin duet ngai thang ni in khom bana bial fan pual hian thingpui roi ba sai ani May ni somthum khan central KGP le M6 strong kopinan ba sai HIV AIDS short film in siam siak pakhat na kan ni lomna pakhat atan orphans and vulnerable children OVC chanpui na turin Champhai district chunga no pang HIV positive te enkol na lama malamek tu Shalom ne na cheng singa hlan ani hlan na hun hi projection sign Shalom Champhai district office Chanem building a nei ani a branch OB ten hun an mang ani June ni somni sani somni pani khang kumchan ve in khom bia kina nei ani a pu vanel rata secretary in branch report le group report khai khom na ape a solo tlangwala ro sang le pathiani chon hutei rol in khom sai pol te ngai thak ani mi zanga don kaning khom theya in khom bana thingpui roi ba sai ani June ni somni pasari khan branch kumpuan presbyterian kalphung zirwar bo zuina KGP in khoma presbyterian kalphung rorel na lam ti chu zir hau ani a pastor Laren Fela Pachwao bial to pastor in thupoi zir to min ba sai saka zona le chana hun te man ani bok in khom bana thingpui in hau ani July ni thum sang ni somni pani khan branch project zinga pakhat medical center Champhaya pulpit le mai cham kan siam saklan na hun chu chu in khom bana medical center biakina hlan ani July ni ria ta changani som khan Champhai vengkhlang pastor bia KGP me chu vengkhlang not kaushan bia kina nei ani a inrin ni chuna zotlang field ta sport chi sang manga inti siak nei ani mi ta hian duet quartet Zaipo le breed group manga inti siak ani a inti siak na hian vengkhlang no branch ne loman pakhat na kan dong ani July ni somni pangale ni somni parukhan literature week centenary hall man ani a quiz extempore speech thonthu in social le group recitation manga in elna nei ani Reverend John B Mar counselor FGNCC Champhai kaushan chongman dan dik ti paper presentation ani literature week pol hian article in zia siak mangin in elna bua sai ani bo July ni somthum pakhat pathian ni zang kaushan in khoma bial KGP meet inti siang na a pakhat na kan ni lomna nei ani a Zaipo lin hlaramin in khom zong zong te tan thingpui roi bua sai ani August ni ria sang ni somni pani khan branch kompuan bo zuina presbyterian kalphung pani na chu in khoma zir hau ani a pastor Laren Fela Pachwao bial to pastorin hun amang le ani August ni somni pathuma changani somni parukhan centenary hall a sofa kem nei ani a pu secretary ngeta conductor tlangwar ar vanel ha ka assistant conductor le pu Joseph vanel pe ka leader 10 sofa zirte na hun an manga member somthum antel thei ani September ni som pasari sang ni somni pani khan ko na changa zotla in car kong sira kan thing phun te thlo fa in brush tlang kau ani a mi somni vel kan thok chwa September ni som thum khan preson sang ni somni pani malza inti siak elimination round Champhai audition chu centenary hall a nei ani a KGP in thil chu le poimo zong zong te boy puin lotling taka man ani October ni ruka changani kwa khan Champhai no presbytery in khompui voice on pasari na chu kan kaushanin kan thlenga subcommittee shanga KGP member ten chatakin rong kan bol theya in khompui chatak le twang takin kan mang theya alomom le in khompui a hian kaushan zai pol pui beram no tal to le hallelujah chorus chu kan rem thei November ni achanga ni nga khan fawang kem chu vaphai zo khwa huna nei ani a member somni pakhat tel thein fawang kem thupui atan Krista apum khatti man ani a pula rombola branch committee member chu speaker atan man ani fawang kem a hian sermon in khom
chongcha inkhom fakna inkhom le chung inkhom te a hun man chin ani a chhun lama trekking le sightseeing a hun man ani bok November ni sari khan worship night centenary hall a man ani a thupuya cross mangai na man ni in solo le biazai pote anjai ba ka la thlan na hun man ani boka inkhom bana thingpui le a me tui tak siam ani